Yabama Ghana for nyina kwa ba hade aba agenkwa television so abusia medin ene Yawoh Odame Kodua na minim se menu di ahia acheye nanso obo ade ada romene kwa bam na ahia so menu di ye no agenkwa TV na opani amne bedi nkomo se deda monimo no Nyame Somafo Yawoh papa bi ni na ahia mfie pi na bribi be hia bia no ye nkomo foforo yedi enen so da foforo ye hia die na eden ya nkomo foforo ho ba bedi na ye nkomo no kase ni nyina no ebe gina kronkron bia etoso emiensa ene iniama hodo a ekoso ewo ho enti mesro se so pese wote asemiase na ate asi ya bomoden se wona mebe try free sabre kopem se me dwuma die beba awieye ewo agenkwa TV so na so afọ mu akwa ba na pomtisen Empanifo sa akwara musa pani se ne hote se nti we de fa che se mabusa se de hote abas bibia bokọ de ye do bo ade ase papa na yankomodie kase no se de medical kana ebe gina kronkron bia toso miensa no eso na ansa na no me pese wo kire ni mabim kakra de mame benim se asofo bebre abagana ko ana difo bebre so abagana ko empo eba wiase afana ebi ma beba kọ omose omiye mizaya omuye se omakansem bebre na ye ba ye magana wo mu ya am se onsem a woka kasa wo dia ba ni ade no omanfo ni bi na adwene omo kesene me pese wo fasa kwanya so na wo kire mu emi hunu de ntia onsem no ekamia sa bibi foforo e wo yasom all the kind doma wo tsin ra ntase obi bra man kasa musa odi mfidu ebasa na mshasre matukasa na kase na ohwa brabo mbra budu sisiela obi bakan so kasa de bi ya nkopon ado ye bi no bon so na de de ala pam ho kase american na sisiela bugura amne cho woma mpa ofo ne tumuma ina woma kasa washa nko atwala da obaba ente yakase bira yimpa tibira na oya adwuma eyi na oya na kwar na opre yankopon so enza mama ba na nsame pi na maka na yankofo adwen da mareken na ono so na kwar ho ono na kwar ho ehwe azi sister na washa nkondo ho da membiri impa bata sempi want no da na ona mna want the students no waje wuchim ade be da yim no onye chim ho yo kan Isaiah chapter 60 verse number 1 Sir Shren na wokan aba ne razi na nyam asor wodo na hye sum bakata asase do na sum kabi akata amando na erazi befiri wodo na nayimya wehuno wodo na amanaman baba wokan ho na ahemfo aba womfire no nhyiran ho yo e ba adna kan na yankopon kan enti tebedun se mesaya biara ba echoes of the moon na was sum na ye wokon osi na nhyira sai ndem yankopon na kan bi ase e woka kan ya onye nokwar osi ismaji wi ase nyada onye ekuhwin nti se ekuhwi so ba yankopon onje dum nti yimpa da ba biren wa ban wo bire ndo wa yankopon asma nokwa ne biaba wa ba church ho de iya meye otedam eyi tidam yankom hye eti bra Israelfo wa ba ha empen ebasa Israelfo aba efie ha wa ba pie ha empen ebasa ne nyina ye bi na wo TV do papa obeto ano so na mami musa we nhye mu ansa na wato ano so sede na wakasa nipa bebre etene no na wo de na wotene na enokware no onyumtuni bi kura to nyum wose ye woni bebre ne wo wiase bi bonsam ne bi hwan ne bi hwan papa mbusa se ede na ma wo de na wote no edam soronko antu betima gina so akasa no ene ye nokware ne a wote eyo da maka na kan na nokware asan ba kan bia na dam no se sase asan ba kan bia edwuma pepe akoya modwaro ma so dwen tuntum so oba ye babado obi abohu musie ba sa anse asmo ye no kwara ntum ye moye nkwa pa waso kaso pi wo na won so awokan na bi ye yankopon do oyakrotin na asem bia yako
Ti papa brebe na ya otene no eye bra emiri biara ene ne pese osoma asase no de bira musha no de na ya emiri ohwa na aba ohwa na aba mroko bebi mpo na matikasa okwa amekoro ya kasa no kan manko sate da emiri ya yumedi sha se de no emiri bia o mepera mati bia mati ye hwe ne dem nti ensem na amada aba na oya nokwar bisi bi na oya nokwar o se na bi bible ya kan o se wo kan na aba amama nyina bo nokwar ni ye hwe nkwan so to de bi we enti ze fam kan cha wo dem ensem na ma John 16 ensem na mrebetin sa hum bata asa oya nkwam hwe na abakwasa na wonye ji ya o sa asma ma kan na nokoro ho o se na ya mi no nkropo a wa aba no wonyi na wo so ho nkom wo kom ano de na ka mebusa no se wono yawo a wonyini na na wani fie no wawofo kama wote da se ye hyenkom bi to ho ya ma yamasum nyi gana ha aka na pepo wa yamasum ba ha but then ye ekoso yamasum osaso Israel na rebi asa ti de ye timu organa ha ne nyamsom dabi yamasum nyi gana nyamesu din ye bo ye dam ho yankopon no som ona na oso ne hu yimpa mo de ba na ado no yankopon no opira wo yimpa yen na wa kan che de yimpa no wa kan che ante ko bible ma oso yankopon si Moses de kasa che Israel man na se ho de ente sebe biara boys or kan che Israel pon na no yankopon na wa kan ente no yankopon na oso ne hu yimpa mo de ba na ode be wie na no yankopon wa kan asoma che yimpa na oso no mo ba na so wa kan che de ine soma ho ko yim ye da madam atwa wo be atwa so o me atwa so de atwa so ye bu yankopon jintum e da na ogana ha that's it Konshey Mohammed emission to kan aba akwara ka kemi 1500 years on na commission yankopon osman that's it nti nso wada ba bia open Quran akana kwara ma yankopon opire yimpa yen na baka on na chi nyame nso bia ma sa aso de do nti mo abanyina da American okrompo ho opire yankopon ahon yimpa na woba aye Muhammad achi no na chi obi ahamba bi opire yankopon da mi ya pinia yamasona pa bi ase na wo kan bi say Israel ko bi ba ha eyo eze wo ba an ense wa ma me bi pi Israel bai aba ha esiba yantwe bi ni to e Ghana ni o yezanyi ono yezai complete o yijun yi kura also open Shebekia David chiro Juda ebusia ono ye David asinya nkasa enyo na obakan sempi nso na okwere na okaka asem chire ho na group ebi e chire ba na wasma makan a oye ho de do mo ho de no kwere na aba na makan masma makan sa humba sa emi ho asem humba sa ayan komhye na bakosan wose ha eyi na no kwara owo bible no bibia yin ho bio eyin kwan sha to nchem ya bakosan nchem bibia yin ho abonya bio nso ye ho de papa na eyi din kwatun bebiara din kwatun bebia bia yin ho bakra masma a chiro ge mo makakra ne se wo hwe Ghana ha no mo a ye wo asofo bebre wa ha aw magigi din e ka se bobo din e be bobo bi e be ka se omampani bi kra ba one dodo na ne nante be ka se oman no enimomo eyi omo be omampani adana sa Israel fo yanko mu bi anchen na wona mo ba won chen ahụ na wo to so also what the woman bre Israel put azetu one what the can bro hanse apart from home yankopon pa woman the can bro biara onken kan wi na me musa de to so fa Israel fo yi ho Isaiah chapter 2 verse number 2 also no papa da nda ozi echiri no mu no na wozi ewuraze fi bepo no bobo mbepo no do na omama no do abo akoko nyina do na amanaman bapem aba ho na aman pi bakase de humbra mayenko ewuraze bepo no do yenko ewuraze Jacob yankopon fie na obacheche hen na akwa na ya nanto na atempone mu na Zion na mbra befiri aba na ewuraze asam efi Jerusalem eto Jerusalem Israel hona yankopon odi na sabidika aba na Moses do ekokoro ana ampo baka a chawda sa won hia bibia ana bibia won sasa won ko Israel won ke biso omo o sanda Medina o ka cha komisho yanka sempo
I can come on. I ne sa de no motaye omo eko bisa so mo ntibi I am not on the work class. So you what's doing here that on the work class? Quran chapter 10, verse number 94. If you are in doubt of what we have revealed to you, I am putting a catch the commission. O sana Gabriel baka asam na asem be ho a na o che na you be say I ho sase ngo ya popi dem no si ya wo bra Ezekiel kra na asem ho ono o ka gido hu chim da yankopon do yempe wu asem wo da obenye yempe wu da do be say anya ho na to do gido hu chim ezi ya o ka che commission sa so am reti so o kire wa na ask those who have read the book before you. Asa kwa am de kan do ma bro on Ezekiel. as Israel for the kan ngoma ne kan right Moses ni yankopon do ma 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 do be Israel the ho asa ngoma ne no ye emransem du ni nim na na se no on na Bible on na Bible ya abrofo aye wo za be Israel for tanka so ho okay enti papa say Israel for de no ho na se wo je Bible ni dia Bible ni mu de na sisi a ukuta mu ade ya adwuma Israel for de na Israel for was in na abrofo ka kire obi okay nti ekwa Bible no ba kire mu Greek people wo de kan ka kire Bible wo Israel nti ho wonye Bible abrofo yin Bible okay church Israel for was The Holy Bible, containing the Old and the New Testament, translated out of the original language. That's it. Okay, choy pe Hebrew kasam. Enti da wada ba na odu mmiri bi so na wo show bi. Odu mmiri. Bible na wan kaso kaso no kwento wo show. O san de wan show na won tom for Christian so mba wi aso. Like say metido kan say Christianity no and say Christopher som no eye nipa nje share na dia ba na mu mfi Nyankopon. David won yen Bible. Yakopon so kon se bi anko Rome. Rome what's up Christianity. Yankopon wan so kon se bi mpo anko Europe asase na mpodo. Nti ho yin pana na wotena ho na wodwonyo ho. Ewi ya badon ko. The Gospel of Barnabas, Appendix 3. The Gospel of Barnabas was accepted as a canonical gospel in the churches of Alexandria. What Roman or Subon? Barnabas no use secretary, no woman, then what you see. Okay. Till 325 AD. In 325 AD, the Nicene Council was held, where it was ordered that all original gospels in Hebrew script should be destroyed. That's it. More Bible can hold show if you Hebrew one. I feel what's so how I shall Christianity game. 325 AD. Oh, yeah, some because it was one side and book. Dalam be na wa atna ho we yimi bia abo ho da wo yinemu san wo so na nti wo wie ne ho awo da wo hye mi na no Nyame safa obi ordinary the inya ayam kontompo nti wa ba sa wo be kire mi ho kontompo be sha Bible na kura na nkasa pita kura na asem bia yihu na wo mu ne nkyerase no ohu won kyerɛ ona mba kyerase na mo Bible ya de ona me be yin no akuhwesem ya hwi ti eba na sa Bible no be tro na fofora na me sha wo pede tun wo ma gura me kire wo ma okay woman da wo tun wo man ono oda abosun yakopon na egwado do na ono wo yim 7% ono me Israel pon na wo 5% ono so ono komisi ma kan ina wo eye tumi woman no nti dia aka no na sisi ano wo de ebrayen something ni na wo ho ten na be brayen no ono na me do be ono so ba o si abrofo wo yim ndi nya bokopom o say scientists won some wom mo nya no kwani na wom doctors da wo ye mo nya no kwani na wom nsase ahani na wo oba papa babu yi emransem edupe wo mu kra na yentimi o ano ye 66 books say na yentimi na 70 something aka papa mu mra ye betime di so oh wọ́n wọ́n hwẹ́ náà yà ọ̀rọ̀ nípò náà ọ̀yẹ́ bọ̀kọ̀ kura ọ̀wé dúdú ọ̀rọ̀ bá kyerẹ́ wọ́n dẹ̀ iyi nọ̀tì dàm nọ̀tì nsáàsì nti náà mẹ́kàn nkọ́mhyẹ́ náà bẹ́kọ̀ sẹ́ wọ́n hwehwẹ́ mma sẹ́ mu iyi tunya bíbí ẹ̀yìn hó bi máa hwẹ́ dà nkọ̀ọ̀fọ́ ọ̀bẹ̀bẹ̀ kàdàm ọ̀bẹ̀ mpọ̀ sẹ́ mẹ́kẹ́ jẹ́ ẹ̀dùn n'edwuma yẹ ne sẹ́sẹ́ adà yẹ. ọ̀bọ̀dìm yẹ bẹ́ pẹ́brẹ́ na yẹ ba be di ho nkomo ye pa na enne no se dem di kankan ne nkomo kese na agina temple no so na mo se de be ana manfo no be hunu won sama aka no mo ntia se no be hunu ba bi efiri ba ene se de omo be tia se no masom no tam me de fa ho ntia mra ye temple yi so na me mu se ede na hye wo nkran e ma o si temple a o se e friend te temple na Ghana asasi so ana be si sa temple no yo adam mekam oyam komse na nkwan san da hore Elijah na ba adwuma bayani
Obesu konkron be to de basa. Obotu asunsunfi. Obasa yede be nyina na ona obo esu asunsun konkron no jom. Api okasa kasa boko wiase bia aka ye adwuma. Api ona do osum kasa, de kan osum kasa onye ntontom som ode baba. Na ona na ode woma kasa. Ono so netum woma ode baba. Ni ya na wo zia ko womam. Aha. Yenya no Bible ni ma na send ya amamu. Ebe ye pio Bible, ebe ye Bible na do po. Okay. Yan sem ya na wafo tumi yi hwimo. Ba oye obo ho wo sesan. Nti na me de yi adwuma. Sem pio ho a oye adwuma. Amen. Mata hada man kan de Yesu wogina oja da sem mankwa. Aha. Nkontompo ne benyem. Aha, dabi. Wonkwa ja da bohunu Yankopon yakoro. Ehunu Yankopon yakoro na bokwa aheman. Nkwaje on na aheman. Enti ana nkwa shan da wora sai laja na ba adobayin. Na maba so ayi ni nada. Enti se yehwe konkron be oto ne e ba asen ho asama. Damra matsakasa na meka shom. You start osum wa Pam Junction 2014. Na nemwa ana da adetma aya anadwe baya donko amada mu na wodme ka gira asase no bi. Na da adetma pisire besi ho. Na okada hanatna na ye wadwuma. Alesha maka promise fo botwe foundation no so person wo ho. Nti hona na mo wa maye masaye na adin na. Nti dako na kasa bada wontwe dan no ho mpen akono ba bia na de poma ne bisi osin yentwe ho mpen akono na amina oyesmasam amina min be wo nti kana mususu apart na yas ha bia na yas na chi yentwe ho na asmo osin no yewa da yere me yesu shin na pa ko bada so na ne finfin say isa so dan pattern ya the so office no do ndi ye twon bi pa ya pass aso dan finfin papa bia nara araba oda Pam Johnson mbo ha ka wona ba kitapma aso ntibe na nche ye ya de sia na oto no pman chire WhatsApp mutwa da mo etwe wa ko wie na da moda na nkasa mpo obi simiti ba yemfe abien obi timakuma ba yemfe baasa yetwe wie yera no ose eja kase bako pi ede na pi na kase babio da pi sidan na pada de pinisim aha osi abramu di ka twa onhia ne na unyansi dan si dabi mo se da de pman ye twa wo ye dan ni be okay intama for do mani hu da de pman na na wa do hu aha na asasa ma me dua ye de pman na kasa makaya ana matum be dua ni mun ono kire empo bira ni etwem ye kɔ ya sanse a ye kɔ afi bi ye oba me na chere no ye ba nfi na to ansara eye dua poma na wo ye no kitabu no and no bia de na ni hu sekura aha okay nti me ka chere ho dan mo wosi 9 feet by 9 ni na ya da wode mo kɔ ho no to chere na mo su mo su protein finfin pe no su wie ba bia oye finfin for sad baby oye finfin ho na ya de na si api ni mun dana polisi wie ram na me yere hon enkwafo ntase bibia me yie be enkwafo ntase osande yankopon fi oto de basam ayoje yisi ya apashedu me yetwa ho a onyi de nyimpa owo nyimpa ewom ekwa ebian onyi de bian na yas papa obi ben na de na besi se obi nim na oben no ebro na yas na ojedo o bi na etwa de no besi be hye no nti osepa ade twa ho round be gate to anu na wa ma obere nkom nti ye yedam aha nti e bo hwa dwumaza amazina wonche batas no babre ni ya kasa amate na me ye bibia na nkwan shanso de hora da ye yinku na bi wo ho bi so ho yi no to le basa na iyi oba do obaye ni ya nkwam hye nti na yebokom kakra na ma papa Israel ti na yinje ya mosa asma kan de iyi no che no kwa na aba
What I'm going to say, or I'm not saying, be me hot. Yeah, boy, but some boats in man, I can be, no, don't there be. All no commission. Bible anymore. But me musa say, said the Fra Ɔkrɔnkrɔnyi tossing me and a temple. No, and yet the Yakano Bible me anymore, due for any share, me say, Messiah ever be seen. Okay. When you have no share upon them, but until the apple, what it was to be. Yes. And when you doesn't go home, and commission the water, temple, Baba. But I want one mistake in there. Instantly, I'm not sure I'm bar. I'm going to say, I mean, ask some of you or be asking 30%. Man, when support be asking now, once or two now, also your 30%. That's a 7 to a home. I said, I catch you. This is a problem. Can buy one. You have one sassy. I'm not much at home. Okay. Are you there? What you can, Yakupon if you're Nankasa, or Nabado, besides I do Nabado. Okay, Oji Yakupon no sumodo. Yakupon no sum on the ways there. Both Yakupon also most models from Naba. And so better Yakupon was also called is a way. The temple untum quiz money. Temple into inquiry be money. O Johnny Yakupon Sumodo. As a temple no war Macan, Ocean Cremosumodo. Temple no ways there, or is there for Sumodo. Is it temple into Munquapo into Quizia, inquiry. In Yawoh, about 7 to a city, I said, no, Dimmy baby. Because Bible Namian say, temple Solomon CB. Anna Ombubuno, I think say Babylon for no say for. Oh, boy, by Empanabasa. Very good. And no chin so no more sign a BC for any second temple. I want to cut a temple, dear, you misanka dear Solomon see me bubu now we be see for from and so see bubu no then prince house on see. Oh, you want another? Okay. Oh, you could another? No, weather, bubu. I couldn't be a bubu back on here. No, I be. That's what I'm pointed. You're on point at that table. The Bayapo. Until your man, my mama would also get. Okay. Pillars are 7 years, but they can't share as then until verse 24. As I can share for her, commission being. Okay. Isaiah chapter 19, verse number 24. Denumu, in the Israel book on Misraim, or in Assyria, who would send Ibasa. I ensure asase finfin o sende dom erazi eshrawan de inshran kame man Misraim na mensan ejuma Assyria na meja pazi Israel asemi na ha no wo mamba abomi ensan mamba nti opon ma so pia was wa bepi na krompo ho abakan wo onta what's okay onta ase epo Israel plan pom wo ima Assyria na de banyo omo no mo de omo wo yim kasa no wa ka wo ho oyim papa Syria de den Arabia oyim okay ense yesu kada mam John 16 asma yesu kana na asopon wo da ka fe no oya slumpade John chapter 16 verse number 12 to 13 me won sampi ka kire ho na ho rentum ngi no sese na se ono nokware sunsum no nyaba obeja ho kwan akọ nokware nyina mu so kada ma na nsa na da ma slumpo bi ho nya nokware tio also ono ba obeja mo kwan akọ nokware mu na nsa na ma wa semba wodan nam hon bi ho nya nokware ono ba wakana to yi ho nya nokware okay na onkasa nankasa no ho akasa osanda nankasa mo no tsum nkasa na bribiara obetse da wat na obeka nsana waka na zoroba so obekere ho na wi also the other baso obekere ho so we dey binim say nka Jesus Christ na asafo ye nyina ye nim say ono na sa asemi koma no ano na okase yesu na okase na ekasa okay ayam komse ayam komo she ti san kom na efa wan ho ya me Somafo oh okay ana wa be o kan no kwale sunsun ayam ko pono ndoma wo be na wo ye sunsun na ju ni kan no kwara no kwa nti yesu ka so no kwa maso mu da cheda aza o ye kase okay aza sunsun wo be na kase na wo mun ana ya me Somafo etinje bia yehu also oba obaje mo kwa no kwara yam nsema ama sa bi ho nsedam obakire ho na apesu ma aka ho amun so da kire ho na osidempo amere onere bise denti Nyame Somafo na o yekasisi o ina na wa mo odin so krampo na so akwaye wo mo atin de abosu Yankopon nankasa na nankotin na wo ho
Happy, he 2 money you will know. Other dark one, I can 2 for our country mumbra, opinion, one more. The opening by one of Elijah. The man to go back on one on one be the Bible woman. Not a catch over there. I could not say that when Yadam. One am on one Yadam. What is happened to me? I know. Obey Isaiah, what may Yan, 1 to me yard of that. Yes, Christian. I don't stop on a wire. I don't buy a soul. Yakupan is the Concord. I had the back home. Yakupan is the Concord. When you. When I'm not, yes, Yakupan Council, went to my yarn that. And the 2 women are him. O you one Elijah from background. Quranic, oh, we no, we and Allah from to me, Yano. And Sala Po is there po. One of them is one to me in St. Piano, you have a much extra home. Much extra home. And see, I'm a small okay, Elijah for back home. Okay. And po the Yamoka, Eminent to 7. So. Our baby, I say, or so he knew 7. Or soon when the motivation. And also, Yakupan, only Elijah for all you need very. And now, I can't tell you what to do. But the Bia say Elijah for back on once. Okay. There will be a wash or sumu or some days on the moon, or bush or susum day be the moon, which was susu day be the moon, which was some days on the moon. And I must smile for you. Only if you would ask us, Apple, and soon as I say, and Madeline. Oh, okay. And Madame Moshane. It's like John the Baptist, the cadre, honorable Martin. I said, I'm in the impo, or still won't pay who you do. I'm not the no imp. Okay. And see, I can see some winner. Them not see. If you like, okay. Now, I was young upon a boy to move. A boy soon, a boy bottle. Now, 2 upon the moon. And no ye, yes, Muffy. Okay. Aha. And the bosom, I like a double boards and I weapon years ago. When you never appear 2 upon the moon. Okay. I feel Abraham of your bottom. Okay. Aha. Or say Mohammed. I mentioned us when you were. The larger from water. We know people says any power moon in our bars as so coy. And now, Bana also a bar. I didn't Tina. And Cowboy, the Ankasana, my moon freeze from my news, a more year. Some could be name Mono. Mobano say, or Barnabas, my beware. I'm Yawoh. Namuni in Abetrakusuku, ye dear Grabomo, if you drew a bino, and son of Mobby who says, sir, Monomoya strong. Nanya, maybe a demobile. Or your quack repair. No, what for the bar? So I'm more better way in prayer, won't me in Pansa. Elijah put in a while, what's in 999 feet. About 10 feet too. Yeah, 7 was it. 7 was it. 999 feet, or 100 what's it. What am I should have mother? Sassy. Oh, what about so? This is the same 999 feet, mother. 999 wins the brother. The mother didn't have what my home. I'm not see. The uncle see them. I remember Marco. Wow, what I know, wow, home. Now, if you were wow, a baby who, oh, you never penny, and animal mini. Oh, now, what the uncle or the putting would see. One can all be better. Now, if you want come on, some chill, make it one some make it quite. And the emperor by wow, who lost the water. Sir. And one of the own who lost the water. And so you never go brother until if you are a cancer in there. But yes, I'm not. Because I bear. I'm not say. You see, yet about that. No, be a bower, no 2 more. Don't to me, but now, Pastor, we are Elijah for no a bidia. I dare now na visit temple because Children me say Nipa will visit temple no a year David Asini. Now, what call Elijah for a bidia? It's a visit temple. David Asin on Solomon, sir, on our Isaiah. I want a man at Bassa. I remember a Salumu. Okay. As Israel, better in Israel. About Museum. Museum, Mamma, did you see now? Broken Egypt. I say Egypt, your name is Israel for no. Oh, your museum, in power now. The uncle, Museum in power. And your crew, Debbie. Oh, you imper. Egypt in the I can't see in power one.
na ne dɔm no wɔn akanafo abasa kan de ye Ghana ye kasaku be edu na ebomi ɛyɛ wo panyin na wɔn wɔ hɔ ɔn ne dɔm ne wɔn akanafo da kana yimpa wɔn na akwese ne ye won fantefo dɛm na ɔto ye wasantefo ye wo bia wɔn nyinaa wɔ yɛ akan na asefo sa na wɔde di ne to wɔdo akana ba akana ase dɛm na mezim so yimpa wɔn na okay wo bible ni ne nyinaa wɔ bible no mu